Cokot. Cokot deh. Sedotan. Ah, wadahnya. Pas ya genep. Mana? Sedotan. Ayo. Terus nginum orang kemana aja dah? Bola ya, Mah. Hayu. Mau bahan ya. Sampai ayo wasit nama. Naon make wasit tuh ah. Ayo main bola yuk ah. Resepnya lobaan. Ayo. Hitung lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, pas. Oke, ayo. Mana boga teh? Bolanya tak. Kemana boga tak? Aya sih. Orang cepat. Satu. Ya karena saya ima jauh. Kemana tuh ya main bolanya ya? Mending di agama. Didinya mah loba cucuk. Ayo si Alipna mana? Pan nyokot bola heula meureun. Oh. Dak hitungan bolana ya. Ah, buru dia. Aduh. Ya, tangkap. Buru. Ayo ambil bola dak. Yuk, buru tiluan. Tuh tiluan. Tuh. Ompim palayum Gambreng. Ya. Welcome to the match we've all been waiting for. What an occasion, what an atmosphere. The scene is set, the referee blows his whistle, and away we go. Let's go, make it 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 go. Nempan lah kebon. Aduh. Sia main bola teh teu balik sia karena sirah aing. Alah, kas agan mah nyah wae kana sirah Pak RT dilah. Agan mah dekat. Mah cenah main bola teh teu bisaeun ah. Alah, sedap. Karena saya Pak RT. Awas ya. Alah, sedap tumpet. Sia. Sia.